68. الأكبر هي 63. يبقى le plus grand nombre. 63. Très bien. Pourquoi؟ ليه قلنا ال 63؟ عشان احنا بصينا على الديزاين. Très bien. يبقى نبص على الديزاين عشان نعرف. لقينا الديزاين مختلف، يبقى ببص عليه اعرف اذا كان هو الاكبر ولا الاصغر. تمام. ها après 32. 39. ok. Plus grand 39. très bien. ليه؟ عشان 39 هي بصينا على القيمتين. حلو. ليه بصينا على الانيتي